Kas ka na natulong na ikari para iti naulila a pamilya ti Pinay OFW. Api musa iti balasi utaog apo iti tensyon iti nagbatan ti Iran ken Israel. Panakayawid ti bangkay maas asikaso. Kidkidawan ti pamilya ti privacy. Isut ka po na asandaa mangipaay iti kanayunan a detalye. Tarigagay da mayawid adagos ti bangkay ti OFW. Pakabuklan ti damag ipaay ni Dayan Monica Tukay. Iti panagbagtakmanan iti tensyon iti nagbaatan iti pagilian ng Israel ken Iran, may sa apinay nga OFW manipod basista Pangasinan, ti pimusay sa Tel Aviv, Israel, kalpasan ti panagbomba ti Iran. Nabigbig ti biktima ani Mary Ann Velasquez de Vera, 32 years old, kan may sa a caregiver ijay Israel. Pimusay ni Mary Ann gaputa na tamaan ti shrapnel, kabayatan na tultulungan na nga umakar iti bomb shelter ti tartaripatwan na. Dagos mo't ang nakikaordinar ti Department of Migrant Workers ken Overseas Workers Welfare Administration kadagiti kapamilya ti pimusay nga OFW tapno may pakamuti nagbanagan daytoy. Inkari ti ahensya iti pamilya ti pimusay nga OFW at tumulong da amang proseso kadagiti kaskanan a dokumento para iti repatriation iti bangkay ni Mary Ann. Pag mag-file po sila dito ng request for shipment of human remains. Bali, kami po yung mag-i-endorse. Provided po na pupunta dito si NOC niya or next of kin, magpa-file po siya ng request for shipment of human remains po ni OFW. Opo. And then after that, actionan ni MWO. Pwede po silang mag-file po ng financial assistance. Kasi ang requirements na doon, yung burial permit, yung resibo, ganyan. No pay adakarit iti seguridad ken limitado ti flight schedules iti Middle East, inkari ti OWA ken DMW, ang makikaordinar da kadagiti masaknan, tapno masiguro ti panakaypaay ti amin a benepisyo, tulong ken suporta a may kari para iti naulila a pamilya. Inkari matlang ti mayor ti basista Pangasinan ang mangipaayda iti tulong pinansyal iti pamilya. Kastamatan at tumulong da ang makikaordinar kadagiti masaknan nga ahensya. Ang request ng family ay kung pwede mapabilis and kung pwede daw na asikaso agad. No? Alam naman nila yung sitwasyon, so ang hiling lang nila isa na mapabilis yung proseso. Inkari na nga ipariknada kadagiti naulila ti biktima, ti presensya ti gobyerno amang tulong kadakwada. Raraaman namot ti privacy akid daw ti naulila a pamilya. Pakiusap po ng family, una muna, ulitin ko ulit, kung pwede, bigay po natin yung privacy sa kanila, yun po ang gusto ng family. And please respect the decision of the family na please po. Buo muna natin silang mag-mourn o makipagsimpatsya na lang po tayo. Ngayon, ang request po nila, kung pwede, wala pong media sa bahay nila kasi ini-expect na po nila dadagsain sila ng media. Tapos mga vloggers, ayaw po nila ng maling sabi natin fake news, ganito ganyan. Ayaw po nila, wag na po nating dagdagan yung stress na nangyayari ngayon sa kanila. Imbilin na iti basista MPS nga agbantay iti pagtaangan ti pamilya ni Mary Ann, tapno masiguro ti privacy ti pamilya, kaskid daw da iti lokal a gobyerno. Kabayatan na, makipagrekrek namot ni Governor Ramon Gico III, ken inkari na iti panangpaay iti tulong babaan iti lokal a gobyerno, ti basista. Dayan Monica Tukay, para iti Pambansang TV, iti Barok a Pilipinas.